kazaljku, znači sve ovo se, ovo, šetor, nema veze, okej, sad, evo, opet sve sa kazaljku, sve sa ovom ovdje moram, ja sad ću, ovo, brzinu ja sa kazaljkom, sa kazaljkom. Evo. Čas, vrlo s kompjura. I sad ću odmah. Odmah ono iskoči upgrade. Dečkaj. Sačekaj, malo predložim se. I odmah ono, iskoči upgrade. Eto. Zato što ono nikada ovo nije igralo na televizoru, ni to ono znao to. To ima ono, ima ono, onaj touchscreen, pa pritisnete. I sad, i isto ide, ovako mičem, kad ono neće. Mičem, evo, tu je pomakne. I ono sad, eto, misli, eto, ono, pomako. I, ono je sve upgradeira. A onda par poteza, onda neće. Ja, jer ima ono touchscreen, pa. I eto. Ima već upgradeira, televizor novi. Novi televizor upgradeira. I ono pola nije snima. Dakle, prekida, možete vam upgradeira mikrofon.